nia chuan Sanpiau Chinese congee rice porridge bu hop ti me ang khami Burmese version ang deuh hlek kha Mizo version vele chongin Sanpiau tia kan lo shat lar em thin kha veini chu kan siam ve ang Sanpiau ti hi bu chum tina ania Mizo tonga Sanpiau kan lo ti khachu o mang ve taka kan lo lam ve na ani Mizo tonga chuan om ve lo ni ram shan Asia kumol puya hen kan ena se me ma hetiang bu atanga siam bu hop porridge ang chi hi chu kan siam dan de kan pol bol hlote awang kan aming kha adang lam ve me a Burmese Hsan Pyoke anga hi tuiril anita a keni po hian Mizo te hianin so chiar bu chiar ti te khatiang ang bu hop ti te kha kan nei ve a adang lam na lo en chinula hi kan bu hop kha anita a tuna kan Sanpiau siam len kha chuan ain tak hle em a kan bu chiar siam ania hi ataka akoi zoka hi kan so chiar pirchin khaltut angkha anita amai ro chu voine chuan dal dipzok chiar hlur ni si lo tuirel dan chu tiang hi ani don ani tuna ilo siam chanang bu fai dut no khat hi kan sil fai anga chuan atui fim huna khan ti hian kan deng som don ani hetia den masak hian amin ma in akoi dan pokha atok du bik em ani ai som deu hlek hian in dule deng ula nakina cho som le zwala ngai lo nan tui hi liter ni ka mang dona bu fai dut no khata khan tui no riat angzel kha kan pol don tina ani chu kan tui te na le bu fai te na kha in ang se dut no kan man kher lo pon ti hian gas sang bera kan onanga so ma chu kan chinanga kan chwangang chumi chung chuan a papor kha kan lo kangang hetiang hi Sanpiau papor kan ti meya dora leitur om ta a packet khacheng zamana nya nei lo chuanin rice noodles te lebu phoro te pokha aman theya me kha lo sa a kan han thla ka a udu wangin me nyama kan kang charang me nyama kan kang lo chuan soyang khan a utanga a uk duwa varser ram thosi hian me nyama hian aron chwakang hai kan thur chhuak zelanga kan du tok kan kanganga atopa kan pol turin kan lo da alo dron mak me la ram kha achedu lawa hot ke sa ka da tipo hian aram kha re chang lo ni kan cho chum kha alo so liam deu le ka he kan boi pui chung khan achin kan hong anga kan sim lo kang ges hi chuan kan chokang tuna kan cho bak hi chu nakina kan chok le chawang ani lo chuan i cho chuan amonga bet du ni abu kha kan en china khu abu min dan chu in munga ti hian kan la chuang koi don ani char tur ang deuh khan tlem te ong kan siamanga kan chin po hian heta hianin air karon chwakanga asoliam to don lo ni hei mei hi anyama tang khan medium kan sonang high wathleng lo tur alai tak high le sim inkara khan tihan kan ur charang kan khoi to lawang nakina kan ve en le chin don nia minute som ni nuwa kan ve en le china alo so bar to ni hei hi whisk kha anita hei hianin ka du aya ala som that lo le ala koi that lo wang khan kawa choka hetiang an chok khan amin ma pha me pyala ma khan soitong khan asom that pha le zwal do na tihang kan so tir ber lai khan me kan ti nya mang wai seasoning a hian in purun var te atela tui ti me ma chuwang chan hemi sashia khat ang pakhat wai packet chunga omang kha kapola fian te khat ling lo shat ani ajinomoto te chicken powder te le seasoning chi sang taste enhancer ti hang tuang khain pol theya han en teu tui mel to zia hi athik lutuk inti chuanin chicken stock te vegetable stock te hang tu te lai khan in telanga chuan ani lo pon tui me hana te in tel chuan in polbel thei so thing hi inches khat vel kha tihan ka vanor soma ka vathlak ani chuan tihan kan cho pola kan chinanga relo te kan chawanga me kha kan ofanga kan lo hong hrianga $250 ml kan lo chuanga nga
hetiang arsa hi kamang don na voinia chuan eng arsa po man theya KFC ang tepo kha ka siam lo ka khatiang tepo kha kamang thina hei lo chia nip to sa ang kha min ma tur ang chi kha tihan ka chan te veka tin hetiang ang kher min ma tur ang chi lo chia sa ang chi nei lo ni chuan arsa kha pante ten chan ula corn flour tlem le tel le oyster sauce mo eng sauce po in polanga kha khan in lo met she panga in lo hung shinga re lo tia min ma em du ni in kang le huna khan purun kha pum khat lian le purun var kha tuna karon ti lan ang zat kha pum li pum nga borvel kan manga ti han purun kha kan ti dar ang ama hi akhoma chana boi thla ka nakina udrol lo kha om theya chuan purun var kha chemin ka beng phek deu thlopa chumi zo chuan te tak dek ten ka kata hengho hi kan man tur tuna next step anita a hi fish sauce ania kan mang bokanga a ui deuh hleka alboka dak soya sauce kan mang bokang apani hi aldon chi kan mang don lawani hetilai hianin achuang liam deuh reu optional ang chi tur kha kada a tomato sauce te mustard hei hi ati thur sek tu turnia oyster sauce chuan hei hi sesame seeds chho chi phek var ang kha anita chuan khuta duma mi khu spicy noodles ina arun chom ang chi chho chi a phek dum chi le seaweed chan noi oma heng ho hi kan polbel don ani dora chuan an mang ve ngai kher lawa amai ro chu hetia han polta ka chuan atui big em ani kan tel kha halo sata a tuna chuan kan thla kang kan ar sa kan to kha atam tham vak lo wangin tihan voile khata ka thlak wala tian choklawin kada photanga ama khu aronin keng khong deu ani huna khan kan chok chuan ama hi kan du dana chuanin ukram kan du a chowang chuanin augram turin aram ma lo kha kan kang don ani a ut ture ro kha chuweng tlat ula chuan a khadu ta ani lo chuanin chuwang chuan hemi ugram mar hian ati tui pha em zwala kan Sanpiau siam tur tuina thuruk ti me hemi saram hi ani sanem hi antel china Chinese Congee anga te chuwang chuan ke ni Mizoram a chuanin kan siama chuan rammer hi tuini ka ar saman hi breadcrumbs te ne na ka te han ta la hlom kha ania chuwang chuan anoi khu atla a thingpui fetlit na steel ang chi hi ka manga kathli anga ti khwan a thiang lim zong khu kala anga a bang noi khatyang ang bol lo tla kha ka pai bok don ani thingpui fetlit na hi plastic man me lo tur tel sign thlit chuan sorrek don ni he kan ar sakan chunita a aram ja chu longai ka chin ma ti ngori mer me ni voinia kan Sanpiau siam titui tu ber pakhat ania atitui tu em me pakhat sauce siam dan kan tilang le don ni ti hian kan tel man ngai boka khan kan purun chan sa kha kan wakangang hei hi a hel rim re to ron rim tui chuak to em ma se la uk si lo khatyang huna khan purun var hi kan thlakang chuan kan kang uk that don ni hei po hi mui tui don em me ni mui dewa kan kha Sanpiau a tel khan atui em me ni meisanga tel sa kha ala in ur char don awang khan kan off nu apok khan klema ala ukma deuh hian kan off anga kan swan huna chuan khu ti khwan alo sen thap uk sen thap to me ni tuna chuan dark soya sauce hi choi fian li chuan fish sauce hi choi fian thum ka polang he bak hi chi engmak an pol don lo nia ma al hi kan ring to pang tang chau po hian mang ula 20 don lu tukani amai ro chu ke chanin lechina extra optional ang chi ho kha ka pol bel le dona in pol bel the chuan pol bel ve ula atui dan kha adang lamani khi ta ali sesame seed chibung cho chi phek var ang kha choi fian khat kapola chuan hei hi mustard sauce ania ati thur tu turania an cham thur te point nei chuan mang mei ula oyster sauce fian khat kapol bel le don ani chuan tomato ketchup hi fian ni choi fian ni mang bokang thatakin ka chop palanga hei hi kan Sanpiau siama khan kan pol don ani heta hianin chili flakes marcharo marchamu angte pok han thlak ula atui don em keni chu no pangte ne na ei tur kan ni wang khan ashan pain siam lawin marchadang karo tanga na kina kapol meyang ta hianin du chuan chini in pol bel theya a allu tuk ti balance tu tur khan ma se tomato ketchup kha atok katya kapol bel ve lawa hei hi dania le purun var na purun sen na
spring onion zok ka mul awangin ka mang do na atui thawa ti han ka chan noya chuan he kan papor kan kha ram mer boka he hi kan ar sakan kha ani a chuan kan pol tur ho chu ti khan kan lo ready ta vek a siam ngai ang chi chu he hi kan sauce siam kha voinia kan Sanpiau siam ti tui tu tur ber kha ani ta a chuan he kan dania le purun war na kha nya he hi black pepper he tyang hi amui tui bi ka thing marcha ani chuan he hi dhania ro ani ta hring nei lo ta na tangkai thin em a voinia hian kapol tel tho do na ati tui pha le zwa ka tia he hi kan buchar chachum kan Sanpiau siam na tur chu ni ta a kan lo swak a khuvet vet asa tui don em ani he hi pum pai anwa ma nau pang nau te cho tan te dam lo cho tan te kan dam lo chuan ka tui lo chung pon a ei cheu thea kha khan chakna min pe a acha a tin ek khal tur te po hi avenga apor thein chakna apai tam ve a dam lo cho te kan ti chin kha ania hetia tui ril deuh hleka tui kan pol bel te awang hian alo dang lam le a Sanpiau lo ni le don ni ar sakan te kan sauce siam te tin na china kan ron ti lang thingmar chadip te dania ro te chuan spicy noodles chunga bom dum china karon ti lan te chunga mi kha cho chi dum phek ang chi le seaweed row noite te chan ania kha kan pol le bokanga chuan marcha kan polanga e the ani to mei don ani atopa ka sauce siam khan achunga topping nan kan le kwal le ani apple tur ang te kha kan han pol zota a ti hian voinia kan Sanpiau siam chu kan lo zota a keni chuanin thingpui nen chuna te kan me thina tin ril tram lai te pon kan e thina Burmese Hsan Pyoke te le Chinese Congee te hi chu zingkara breakfast tan an e thina ni kan channel la subscribe lo ten khongai takin min lo subscribe sakle ula like share and comments te min ti sak chin tu zong te in zawai chunga lom thu kan soye bye bye vek ule